bira kosu i on je željan naše ljubavi. U daljini svjetla gore raduju se našoj ljubavi. Vjetar pjeva neku pjesmu, volimo se ja i ti. Ako nekog voliš, ako nekog sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, bit će sretan nekada sa njim. Ako nekog voliš, ako nekog sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, bit će sretan nekada sa njim. Čekali smo dugo, dugo, taj trenutak kada li će doć. Zaklonjeni od pogleda, ljubi smo se do kasno u noć. Znao sam da isto želiš, već odavno znam to ja. Pitanje je da li se kaješ, ne kaješ se, to je istina. Sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, bit će sretan nekada sa njim. Ako nekog voliš, ako nekog sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, sretan nekada sa njim. Ako nekog voliš, ako nekog sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, bit će sretan nekada sa njim. Ako nekog voliš, ako nekog sanjaš, ako nekog želiš srcem svim, doći će jednom i taj dan, bit će sretan nekada sa njim, bit će sretan nekada sa njim. I vidim da onda dakle dobro prolazi. Evo jedna ideja, obzirom da se evo srcem vezan uz Posavinu, jedna ideja da se za njih nešto napravi na tu temu. Nadamo se. Obećavam, eto, mogu bar reći da sam najviše shvatao iz Posavine upjevu i onda na neki način moram da se odužim tom narodu. Svakako, evo, jedan veliki dio u svojoj karijeri, vremena se potrošilo sigurno za pjesmu i svirku, tako je. Koliko si često inače u tom dijelu Posavine? Pa dosta često. Pa godišnje jedanput ili dva puta, kad idem ljeti na odmor na more, onda malo odem kod mene u Bugojno, pa odem malo do Posavine, uglavnom onda se vratim za Beč i tako to. Tako je, svugdje lijepo, ali opet Beč čeka, da. A tu sam nekako se najviše domaće, jel da? Od svih adresa Beč ostaje trajna adresa. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, Pero Radoš ovdje, jesmo li u eteru? Jesmo izravno u eteru, gospodin Pero, poštovanje, dobrodošli. Dobar dan, zove sam Pero Radoš i želio bi pozdraviti svog rođaka Mladena. Halo? Da, čujem vas, Pero, čujem vas. Aha, želio je pozdraviti svog rođaka Mladena i vas sve u studiju. Hvala od srca. Ja. I mi tebe pozdravljamo. Molim? I mi tebe pozdravljamo, Pero.
Hvala lijepa. Ja tebe i cijelu svoju obitelj. Hvala. Pero, vi ste familija od našega gosta, je li tako? Mi smo rođaci od 2 brata djeca. Da, to je prva rodbina. To je ko braća, jel da? Da. Ko braća, ja. To je ko braća. Pero, ti si oženjen, jel da jesi, jel da? Molim. Jesi ti oženjen, jesi? Da. Pa mislila sam pitao ono da nisi recimo oženjen, da se ženiš. Bil ti zvao rođaka svoga da ti pjeva na svadbi, jel da bi? A imat će ja svoje sinove da se žene, pa ću ga zvati. To je dobro. Evo, već smo... Ako ne ostarim ja do te, Pero. Evo. Dobro se ti čuvaš još. Ja samo hoću da mi, samo Pero, našem Mladenu nađemo posla, znaš. Jer izgleda njemu da ta svirka dobro ide, pa bi bilo dobro da mu nađemo angažmana što više. On općenito ima puno posla, a mi ćemo mu se truditi još više pronađemo. Hvala rođak. Pero, gdje nam se vi nalazite? U Njemačkoj ili Austriji? Mi se nalazimo u Velsu, ovdje u Austriji. A u Velsu, tako je, da, u Velsu ste tu. Ja sam bi ovom prigodom želio pozdraviti sve Radoše Kandijane koji se rasuli po cijeloj Evropi, pogotovo u Švicarskoj, a i naše Bugojance koji su ostali dole. Tako je, sve one... A i vas u Beču. Tako je, hvala lijepo. Pero, koga ćemo pozdraviti od vaše familije još? Pa imamo 2 obitelji Radoš, oni su u Beču, njih osobno pozdravljam. I pozdravljam sve u Švicarskoj, isto ima puno Radoša, tako da ovom prigodom i sviju pozdravljam koji me znaju. Lijepo. Rođak, hvala i od mene. Ja bih želio pjesmu Mladene po svom izboru. Po mom izboru. Evo, Maja je tu, ona će da nađe neko. Evo, Kandija nije bila, to je bila za Čuk Vladu, evo neka bude Kandija i ti si rodom iz Kandije. Tako, evo jedna lijepa pjesma, možda je... Može. Jesi li ti, Mladene, svojim rođacima i svim ostalima podijelio CD-ve, nisi? Pa bili su, ja mislim da je Pero ima. Pero, imaš li ti CD, nemaš? Ja sam se snašao već. Snašao se, nije Mladen dao CD. Nisam ga ne vidio. Šalimo se, Pero, malo šalimo. Imam ja tamo poznatih svojih slušatelja u Velsu, ja sam odmah htjela na njihovu adresu za Peru poslati CD, ali evo, Pero ima, nema problema. Pero, ako si slušao CD, kakva je pjesma, jel ti se sviđa, Voli sine naše korijene, jel to lijepa, i rekao da imaš sina? Kad slušamo te pjesme, malo se najezimo. Znam, da, pa nostalgija proradi. Znači da su dobre. Da, je li i ti, Pero, voliš doći o Ilindanu dolje u Kandiju? Bili smo prošle godine, ja i moj rođak skupa, baš bila jedna mala festa, bilo je oko 2-3 tisuće ljudi. Čuj, mala. Jel Pero tvoj menadžer, kak priča, vidi, mala festa, 2-3 tisuće ljudi, dobro je, Pero. A tako se kaže. Pa moram reći za tu Kandiju, evo da prekinem, Kandija je jedino hrvatsko selo na općini Bugojna koje se diglo iz pepela i najbrojnije i sva ostala mjesta nekako kad dođu u Kandiju osjećaju se na siguran način, tako da sad planiramo jedan veliki turnir za uči Lindana naprotiv, onda na sami Lindan jedan veliki koncert. Pa kad već imate tako dobar nogometni teren, u svakom slučaju, evo, bilo bi lijepo da se to i ostvari, u svakom slučaju da to ne zjapi prazno i da to ima svoju svrhu. Tako je, nadamo se da dolje u selu ima i dosta mlade dječice, isto tako koje... Na tu temu Kandija sam i napravio tu pjesmu zato što čak uvijek su osvajali prva mjesta i znaju igrati nogomet i znaju svi dobro zapjevati, recimo 4 pjevača profesionala iz Kandije, onda sam na tu temu napravio pjesmu Nema pjesme bez kandijskog glasa, stvarno tako ide. Vrlo lijepo. Pero, ti se ne baviš pjevanjem, Pero? Ali znam zapjevati. Znam fino zapjevati. Pogotovo kad je rođak sa mnom. Onda ti njega pratiš, jel da? Da. Šalimo se. Pero, evo, zahvaljujemo se od srca za vaš poziv. Želim svako dobro vama i vašoj obitelji. Hvala i vama sve najbolje. Da, i lijepo je da ste sa nama u ovoj emisiji. Rođak, hvala i od mene, vidimo se. Hvala, živli Bog. Može, Bog, poštovanje, Bog. Hvala, Bog.